Kapitan Inteng. Maribanang, agpapasken kanumot damang kardo ijay daya. Kaya't yaw, tamapantaya. Ay, kasla masadutak mat, maray. Ay na, mapantay hukit day, maray. Sana balay. Tamay salaang mat nga aldaw, amataktak tayo. Ay, wen matkit di, maray. Agam, pasensya kan. Talaga, masadutak. Ulay mo daytan, maribanang. Ay, agsakit nga min ti ulok, no makipula-pulak iti ado a tao. Sabagay, narigat nga agpaisaw. Ni Marikwanang laangan ti ayabam. Bareng kayat na ti sumurot. Ay, iwan man nga agpaisaw, maray. Tapno adda kadwak asumangput ijay, Tapno saan laang adakda kami kinibadong kaw. Si Kamagayam, Marituyang. Ala, sumrot ka. Ay, agyamanak maray. Ha? Agtugaw ka, Thank you. Ha? Apay nga may nasa kalaumay ita, tasardaman. Ay namaray, naggapuak ngamin ije balay damaribanang. Kat naimasan mimutan tinagis istorya. Aya, Wen maray, ay ayabak tamapantayo kumamakipasken ijay daya intun bigat. Ang masadot kan humag. ija ayanda pa, Ricardo. Wen maray, iso nga imayak tadamagan ka, no kayat mo ti sumurot. Masadutak. Agbantayak laangan ay titersenak. Iso pa'y ti mapaglakwak. Unay mo't daytan, masadot kayo mo't amin ay. Pasensyakan, Maray. KJ kayo at talaga. Iso mo't lagayam nga awan nakasirpatken ka, gaputad di ka rumrumwar, iso anabaakan ka balasang. Ay unay kamutan. Anya kumamat ti pakairamanan day tangay. Awan. Mala, agawid kan, nawan mo lagayam na patag ngay bagam. Disturbance of my life. Ha! Napanamtuyang. Ijay ayan da maribanang kan marikwanang. Napan ko dinamag no kayat dati sumurot inton bigat. Kat, anya ti kunada ngay. Disturbance of my life. Kuna namag, What? day tati ko na ni marikwanang. Jak ngarod na awatan. Anya ayati kayat asawon day jay. Ha? At ti kahit nasawan, istorbo ka iti biyag. Ha? Kaya't nasawan, isturbo ak itibiyag ni marikwanang. Katuan siguro Unay ka matentuyang. Kasla ka balang agkatawa iti nakapigpig siya. Intutok mo pa'y matngarot iti lapayag ka. Na. Ay, amukaw no apay akas jeti imbaga ni marikwanang. Marurod siguro, gaputa imbagak anabaketan abalasang ay. Na. Ay. Sabali nga min tirupa na idimbagak ti kasyeka. Tila ngamin imbagbagam. Wala. Inga kitagbiro kiti silupen. Na, anom nga iti silupay? Ay kat awitin tain ton bigat. Ay. Wen nga agpaisuan niya. Ta sigurado, adda mabalkot inton bigat ijay balay da pare kardaw. Uwan nga na tuyang. Iso nga ang kagbiro ken iti silupen. Di kan lumanabit dita. Nakatugayam ti karni nga inted day di kalman atuyang. Wen nga raw ba daw? Oray makipasken langin tanaramidin ta. Anya, Tapno kanayon na karne ti sidain ta. san kanto nga tama uma? Ay saan tuyang? Karni ko naman. Alayag mo man kit di day takarni nga inted da para kada maribanang kan marikwanang. Ay natuyang. Itad mo pa'y laeng ayak kadakwada. Ay katwan ta inted da nga rod a para kada kwada. Bye-bye amon. Inayon ko niyang karga iji rifta. Ay nabadong ang mga numaamuan ni Pare Cardo. Kat agunget numaamuan na adita inted kadakwada. Ay saan? Di mo nga min ibagbaga Oho,
Kasano nga inudamagan nanto kadakwada? Imposible mat Ay na, madanagan iti da itang ibagbagam ba daw? Basta, relax ka laing tuyang. Ako ang bahala. Magantayo pa'y ako, Arog. Ay, makipanganak man ngagpaisaw tata ba daw? Sa anak pa nakaluto iti balay ko kay... Ay katwan Anda si daan mi ditoy, kiniing. Wow! Nag-imasain. Ay, mga anak man ngagpaisaw. Kiniing ko naman. Nayanday ta. Kaslay ta ka lang nga makaraman iti kiniing Pudno day tata ba daw? Makikitam day jay kwarog. Ay, nagadumot din ti kiniing yaw tata ba daw? Wana kwarog. Basol yung amin di kay dumaray no addag papaskan. No kasta, inalalayo dagita iti pasken adardarayan yaw. Wan akwarog, iso akasta ti kinaaduna. Awan mo't ngamin oras ko dumaray iti paskain. Masapol ngagpasada ak. Iso nga awan tinakiing kaw. Nagado kano akiniing da pari badong. Sabali pa'y ti enref da akarnay. Ay, nagsaya at tibiyag ni pare ba daw? Ay, mapanak sa makipangal daw ijay Na Ta makaramanak iti karne. Tani, kanayon mo na pinagbatisid sida. Inta. Na agsid si datamat iti karne Ay, sagpaminsan unlimit. Ay nainteng, di ka kadi umapapal kada pari badong. Ngamen, day tala makipaspasken ti aramidan da. Uray adayo ti ayan ti pasken, mapandalat ta. Wunmat kindi nga agpaiso. Kita inteng. Gapo iti kanayon a panagatendar da iti pasken. Nabaybay andan ti bangkag da. Di dan inas asikaso. Kasta aya. Katuan, nakaruruutan ti bangkag da. Takasanumot nga men, day tala agpapaado iti karne, ti in-into na renda. Ay maray, pautangan nakman iti asukar? Sa anak agpautang maray. Nang runa no, sika, ti umutang. Tanay, naurnungan ti utang yaw. Sige meten amaray, bayadak tumulaeng. Saan nga ro da mabalay? Di ka kadiagdanag, agbayadak taw. Kanaw? Inton bigat, agremidyo akpay. Luklukon na ka talaga. Kasana makarimedyo ka, inton bigat ko na mic. Makasapol ka nga ro da dagaos. Aywan anya. Ay! Ika katawa pa ilan. Ay namaray agbayadak to kadilata. Ay, nala. Wan man langan. Amok matla di naksardangan. Aywan gaya maray. Adda manin okasyon inton bigat. Mapantayo manin Masadutak. Adayo. Kut anusan tayo Uray taado met ti makan ijay. Ket no agawit tayaw. Sigurado nga adda maisupot tayaw. Talaga pag-aayat yu ti mapan makipaspas ka na niya, maray. Iso nga ibagbagada, alibre la ti amuyaw. Na, asino nga'y matinang ibaga dita? Basta, adda mang ibagbaga, aduda. Oray tatalaga nga ado mati maalami alibray. Iso agagatan nyo ti makipaskan, tapno makalibre kayo iti karnay. Tuyang, tulungan nakman niya gislice ka dagito ya karnay. Na, apay nga slice ngay. Kat kukwa da marikuanang kan maribanang dagita. Ay na, kasi iti sigod manen tuyang, ireftan Anya? Wen, mga awan taon ti agpaskan, kat awan taon ti pangalaan ta iti karnay. Ay saan? Madiday tangar aramidom. Kan maysa. Saan tamatla ang ma-enjoy ti mga no saan para kadataday ta si daan? Di ka man naging sisingpot dita, tuyang. Amok matlaeng kayat mo, mate. Ay saan? Agtukyad tiriknak iti kastangar aramidom. Ala, yagmon dito'y day ta supaw. Tainak itad katakwada. Ay! Sige,
Padasam nga isupot day tanay. Inak nga rod ipan ije balay da marikwanang ken maribanang. Saan ko nakmet? Di ka di makawawat. Ay, unay kan, dinak man bukawan. Kasanaw, di ka mo't ngamin makawawat. No anya timbagak. Isaw, tisurutan. Mari tuyang, urayin nakman intun bigat ta sumuro ta kiji papasken da Mari Lucia. Naa, itaman pa'y agim magat ka mapan makipaskan maray. Masikuranak nga ro dito'y balay. Awang matararamidak dito'y. Basityo may gumagatang. Iso nga road, arumwar tayo mat asag paminsan. Ay ni Maribanang ngay, amangan no kayat na mati sumuraw. Imbagak mo ti di kalman, ngam ko na masadot. Ay na talaga saan ang maawis ni Maribanang no may papan iti kakastabanag. Ay, wag nga rod amaray. Iso nga oray na tayo latan tagkukuyog. Wan maray, urayan ka inton bigat. Agawid tayon Mari tuyang, kabadong. Madamdama pa'y mo't amare. Anda nga min dahito intada karne para kada Maribanang ken kapitan. Maray. Asasidig kami iji balay da Maribanang. No, anya ti ko na makit. Da kami ti mangigam kat syakton ti mangipan. Ne, wansa nga agpaisuan niya. Uray ni Marikwanang laengaon badaong. Saan ang tuyang? Oray datan. Kaasimot ani Marikwanang no isupay laeng ti manggigam kat na'y rabiin kat mabanog. Sa nabalay, asidagmat ka data da Maribanang. Sabagay mo't kiti ah. Alamang nga raod kabadong. Alam nga rodan da ito'y kat ano samatan ti mangipan ije balay da kapitan. Ay, badaong, amok ti plan-plan wam. Iso nga inalam kini Marikwanang ti karne nga itud da para kada Maribanang. Anya nga raw ti planaw? Sige man. Ay na amukan badaong. Awan ti pakawanem no may papan iti karnay. Uray siguro malalaesen kanam lakta. Anya? Ha? Amok a plano manen ti mangiluto iti para kada Maribanang. Ngamjak ipalubos itan badaong. Kababain da itang arabidam. Saan? Anya nga iti gunggunak anang igam no itulod ko pa lang iti balay da Maribanang. Ay na saan kumamangamin asikati mangitid. Ngam si kamet tinagdisnudo ang alakin ni Marikwanang. Umayak man, Maribanang. Ay kat umunag kalata, amaray. Agyaman Ay, magan tayo gayam, maray. Agsida tayo, iti pinakbay. Na, pinakbet ti si Dayaw. Apay, inibus yun na dagos ta intad da alit yun idikalman. Sino tinangtad? Da Mari Lucia. Inala ni kabadong kanyak. Tako na namot nga iso timangyag ditoy. Awan matin inyag na. Pudnon sa timang mangag kwa sayang gusang. Ano may papanan iti pawit. Nang runa numakan. Sana mapagtalkan ni kabadong. Ay, dayta timang mangag ko asayang gusang, maray. Ay, na yan ni kabadong. Kasanon nga'y numaamuan da Mari Lucia. Kababain danton Idarum ko ni Pari Badong, kapitan. Apay nga idarum, Lilian. Gaputa saan amapiyar apang ipauitan iti karne, wano anyala dita. Idi birthday ti anak ko. Ada jay kunak nga idagas na ije ayan ni tatang ko. Ngam di namat gayam indagas. Anya? Ay wan kapitan, dayta ti pudnaw. Kat iti damagag, kuna na analipatan na ngam imposible mat Uray siya, kapitan. Gaputay nararamat na gayam tinagan ko, tunggal addapas ka napapananda. Ibagbaga na ka no abinilin ko idang idawatan da kiti karnay. Wano kumporme la dita na makan. Anya? Kamamok lang amin da itakay. Kasta gayam tar aramidan da, kapitan. Iso adya kun palabsain, takababain. Ay, kinapudno na.
Saan laada kayo tinangireklamo ka ni Pare Badong maipapan iti dayta? Ado kayo, kat may sa ti parikot na ka ni Pare Badong. Maipapan iti karni. No kasta nga rod, Kapitan. Urno nga maamin dagiti nagreklamo kang kuana. Kat ayabam mo tayo, tap nagsasango kami dito barangay hall. Kasi tinakunak, idarum ko ni Pare Badong. Gapo, tano adda maipawit kan kuan na akarne, wano anyaman na makmakan. Di na itad iji pakaitidan na kuma. Gapo ta si dandamat gayam. Aya, Mapanaknakak matkit di dayta, Kapitan. Gaputa edi siyak tinagpapasken. Di nagayam inted, jay kunak at para kada kayo. Tasaan kayo matngamin adim maray. anya? Kat tijak mat magustuhan kadakwada. Usaranda tinagan ko. Ibagada pa nga ibilbilin ko kanaw nga yalaan dak iti karne wano anya pa dita. Ay, naalas ti ugali da, Kapitan. Iso nga ikantayo ida iti pagnakmanda. Wan, Kapitan, kasta taramitan tayaw. Barang agnakam da. Mabit lang pagsawon tayo ni Pare Badong. Ha? Anya ngay ti maibagam. Kwa pare, akilunak, inaramid ko na ita. Ang kidawak ko ma iti pamakawan niyo, kakabsat. Yunay kan pare. Komportable ka mat ayang nga agsida iti karni. Asan aparakan ka? Hangay inaklon na basol na. Nas ka na bayadan na, ti basol na. Ha, agparte ka iti may sa baboy. Kat warasam amin dagiti kabaranggayan. Ha? Ay, pangaasiyo mat please forgive me. Ikarek, ijakon ulitan. Wan, napakawandakan. Ngam talaga pagpartsenda kay timay sa baboy. Tas ikatimang pakan kadagiti nalalaam iti sidaan. Ay ano sa mun pare, tabasol mo mat. Pahingamin nga inalalam dagiti pauit kan ka akarnay. Ay, Tata Badong, nagar-aramid ka ngamin iti pakay babainam. No kumata dinangag mo ni Nana Toyang, saan mat siguro akasta tinagpanagan. Ala sigay, ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangan.